Arvin li societe na lo seketia so timni timukwa tiama ba mai zanzabu ajisote khwa nyunya khuso mkhone kwa bi jesu pha yesu jesu hu lama te lo nye tiama aventu li shina khwa tu jiwa nyne tsin ha ma tsin yin tun tsin ko spa yan kwa na ma se sha to nya ma ti tu ti tu tsin hi zi kwa bi tsi li zi kwa chen ma sengu yesu jesu hu lama ma mi nya thulungu malinya yosete ni phuk ka ne iwa ma chule ho site malinya se maha wanyama kwa bi iko du kwa zanu ulialo izagu yosunya tuzo sutiro nga si malite sozu mije kwa shatolizi ni mashanu ite kushushu pigu nama dujalo itulu dujaku kane sipa zidu tiro ite imya kwa moglasi davu ziza leza yoso maliabi zule ko nama tadujamya alio benya ina seshe maha kwa bi zanu uliama ngalo inya za tiro hulangu za go tiro nya ipa shebute zui kwa bi judo lanakasu ngalni nunya ite yesu mignakalo bealo tumyashi pyulanmanya sipali imune zasu kwa bi nana zamulechinya zanu ulisi zatiyo hulangu iwali ite imanuli migangu betama bilitsinama ngalo imanuli bemanya usarobi dialo bema ngalo yosu imu hwachilanya sipa isiduli betama choshi malite ihisma inama ihikwa hote dialo amumkamanya usayi udo shudo kwa bi ngalo nyenye seshetu kwanya sipa yesu jesu hilama ju mami ngalo sipa yesu jesu nya usachichunga sin tujosu mine tuzade jignama bigu robigu mine kwa hilama ngalo yosunya myachi jini josin usabe kete nalo sin inya myachi jini josu jishesu tiro ngama te rodomo watama ngalo mukwa chiduli beta malibi yosunya malite ihisma yesunya inya usabe de lojada jasin inya roju sipa yesu jesu te pati kwa ija toja wakuwama seshesu tiro ngalo goli ngama bunyi yosigalibi rojini te vumula nama bi athinga mise tudu ilebi ajisote sekfulangu na lokro glasu ajisote akhu shamuwa